Eka ngiri 22 cia mucere kaunti-ini ya Kirinyaga ciaya kurira thi kumana na riua ihiu riria rigumeire kaunti ino na gucungiriria unyihu wa maai. Githimi kia maai njuui-ini nyingi iria kihumo giacio ari kirima gia Kirinyaga githiite ona mbere kunyiha undu uria ucungiriirie anyiti itemi na honge iria iramataga maai kwanirira ati kuma umuthi Aikari a kaunti ino mariamukagira maai na mutaratara niguo kuhonokia magetha ma mucere na gutigirira kuri na maai ma kuigana mahuthiro ma micii. Kwa shamba saa hii ni 10 meter cubic per second na ile iko available kwa mto ni 5.5 meter cubic per second. Kwa hivyo ndio sababu imetubidi tuweke mikakati, tuite stakeholders, tukae chini pamoja ndio tupange mikakati vile tuta ensure kwamba hiyo mmea haitaathirika na kiangazi. Arimi kuma itura ria Karafa nio meheirwo muno makiria kuona mucere wao ni hindi urafatara maai kwa wingi. Uko na ng'ombe itura maai ma kunywa ona andu matura maai ma kunywa ni gwatuku mucere ni umire ni wira urikucu twabanda mweri wa kanana nako niguo mokite ria mbere twabanda mathi uguo twirwo ni tukurehero mara mokire mithenya igana mithenya 2 maai magithira. Kuringana na murugamiriri wa bodi ya urimi wa maai kaunti-ini ya Kirinyaga augite ni mareka uria wothe mangihota gutigirira thina uyu ndunehiriria. Hakikisho ni kwamba hakuna haitafika ile kiwango yenye inaathiri the production. Thina wa maai kaunti-ini ino ya Kirinyaga utanyitwo gukanyihanyiha wona waki wa demu ya Thutha warikirira. Ile shida ambayo iko hapa ni kwamba we don't have enough water which can be able to take care of our lives vegetation ama production. Kwa ihinda ria miaka 2 mihituku magetha ma mucere kaunti-ini ino makoretwo makiongerereka kuma tani 77,000 nginyagia tani 144 handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.